Nongiasait ain bala paubha Haka Jylla uba VJK kenta wala penyeso ilade syakaseng United Democratic Party UDP menta kasngi ke ar pratrik ujemang ar hajar ar penriu bala pediang burom yau dau presiden rangba kaseng UDP uba metba alengdo ki MLA kaseng UDP ki MDC bat ki pajba nongkersan jong kaseng United Democratic Party ya ke jingilang la pelong ha office rekam jong kaseng UDP ha Shillong kaseng UDP kala penbena pajba ru ya ke Kyrtong jong uba VJK kenta kumu Kyrtong jong kaseng ban yakun Haka MP Lok Sabha by election jong Shillong parliamentary constituency ka Bansalong Shen kumban syupen ken mau baka Shillong parliamentary constituency kala theli hadin ke jingklat sendat jong MP barim ke Shillong ulet Dr. Ricky Eje Sengkon Haka kakandai tarik urampang arajar arpunriu bala kro era yung balik pele no balik chu sat pensab yaka port of itak ang biyasan ay te po high court kaya dei ka port of i ko pili ban sen pili ban yo no so kyo ma di ban sakri no ta na ay problema iba Robert naman di maniru bala kro hay nga naman ba kani persen kami kon na jump kani ka electoral politics bendo ro ang putu dan kana ka terwan kanu senyu bangan yele election di ho ay kipor di balale system ki balale na kamau iba hopping stool lingdo by one ayeng bat yung biban pili ban mi syahwat namentar free bang sebut Hindi kajing idien kajing insem kapan perhat syadar se ni sis pas ni om kampul long ni ya se kani kajing khat jong ka UDP banyale ya kani ka by election kani ka jing khat ka ba kam dei kajing khat jong kabade kadang kiki ka bar ka basilanda hapo kot te kani watibet bahaban ya sa namentang ki klaim na jong mat kibangat kes persya yana kisi yam kisi ngasi susun ay ki Henry ka point kalau ba sisen ya bam ka mulu ka jonglo re jonglo pinum syam banga ngamde ngamde ubri baba aliam malai ada ubri baba Kerajudan ketika bolsin, mau biban bolong two wishes, hak bayasan ay. Tentu yang mansi balong ipi ba hapor balong lawyer jang district council, la bon woodsden, nasi by woodsden kipi. Kila bon ki political parties balong ki papenya ki isi hante. Hari ki kila pek ki sidang kuan balong bau biban ulai jang teu parti ne ulai jang teu. Perfect example. Hakapor ba kadang ke Congress bersencang pun sekolah hikmat, bat kadang kedua komite hikmat di pelang gambar, bat Haka kadang ke